Bugünkü очередной maygibimiz, ben 70 yıl işledim de baktan yürüyeyim mi? 70 yılın içinde ben hazır oylanıp otursam oşu Vesmir'de kıdırdım o. Men barbaya kalgan strandan Angliya, Fransa uşlu könde olgan yok. Sovetler Soyuzu'nda Gruzya, Armeniya, Türkmenistan uşlu könde olgan yok. Kalgan stranda da Amerika, Japon, Kıtay, İtalya uşu büt kıdırdım da. Hem orun Sovetler Soyuzu olgandan da köpçülük olganda периодически her bir stranda хирургический съезд, хирургический конгресс ötçü. Oşuğa men постоянно делегация barçılım. Keyin правительственный делегация da koşulup barıp жүрдüm. Akayip'in ordunda ele Akayip bizim prezidentskiy делегацияға Türkiye'ye, Kıtay'a çoğu vardı. Kıtay'a, Japonya'ya çoğu vardı. Anan keyin депутат болып жүрген депутатский группа болып дағы bir топ странға бардық да. Anan bir ança-mınçasın turistik болып. Anan bir жылы uşu Şveysariyada Kırgızistan'ın günü болып қалды da. Uşuğan men de делегация koşulup kaldım. Taşbekova, Cemal Çoybekova, anda zam председатель Sommeneli. Anan keyin Bazarkulov, Mukaş деген министр народного образования, ушул üçөөбүз правительственный делегацияда шайландык. Руководителибиz ошо Жамал Чойбекова. Anan keyin artistler көп барды. Анын ичинде Болот Меңжелкиев да бар. Андан Болот Меңжелкиев анчейин деле аты чыгала эле. Anan keyin Боз үйдөн өдө, выставка. Боз үйдөн өдө алып барды. Anan Şveysariya'ya barganda bizde uşunday официальный делегация деп тозуп чыгышты çoğundur. Oşondan Cemal Çoybekova aytты, Kayseri'de bizden выставка өтөт. Degende o жерге алып барыңыз. Anan barsak bayakı bizden murun ketken, Боз үй artistler murun ketişken jakşı koğuz, jakşı жерди бериптир. Barıp hem taң kalganım жап-жаңы Боз үйдү tigip koyuptur. Baya tündükö uğuk sayıptır öyle mi? Ondayım yok. Kerege yok işte. Anam bir Kırgız jigit uşol biyaktan uşol atfesimde bargan eken как специалист alayıptır men Боз үйдү jakşı bilem. Vay bilem ne kılganın? Desem hem ses Боз үйдү түшünmek bile uşul deli yetişet deyit. Oy akmakçılık kodaydık mı? Uşunday açığız gelip Jamal'da tildep girdim. Men içen uşul jigitти tumşuktan koyayın dep. Men de torumuz ısılavıydı. Dedim ele Jamal Mehmet Bey kolunuzdan aylanıp tiberdi. Hem tildep bitti onun ayağındaydı. Ana men жалғыз ne kılam? Jakşı tikkendi bilbesem deydi. Ay aylangana geldim. Uyat degen arnamız, naциональный degen oylabaysın mı? Bola öğretmeye kadar koyat. O hep akmak, nastayaş akmak kendi. Anam birimiz kıram üçöz. Cemal, ministr üçöz deneli. Cemal bu biyaktan aldıyla Kırgız'ın kızı turmuştu bilet. Bazarkulov tetigi Aktaladan men geni deymen tartıp Боз үйдө çoğun oygum. Боз үйдү çeçiş, tigiş, anı men 5 kolda verdim. Anan üçöz kengeşip durup, çeçinip sanın üçözünün Боз үйdü dikmedik. Zamatta zınkaytıp tigip saldık. Anan içki jasalgasın büt alıp barıptır. O şerge gelgen Şveysaristler oşol Боз үйgө girбей çıkkаны bolgon jok. Büt barlık oşu taң kalıp birinci görüp atışattı. Anan keçke çok çarşadık. Anam gazetesi kalıp barıp ornaştırdı. Pятизвездный bilbeyim mukmuş gazetesi. Hem Allah'ınday gazetesi ben yatıp görgön emesmin. 3-4 komnat okmuş. Anan ne yatsak spalni bir pustoy, bu boş. Bu kayda jetet. Koyka yok. Bu Kırgızlar jerge jetet degen dokkan bu. Deyip benen çarçap gelip benen yatayın deyip dejurnoyun çıkarıp görsettim. Yatıp uktağım. Kayda desem
Kirip durup bir knopkаны bastı ele, iştenki açılıp, oşu arjaqtan beri qaray koyka soğurulup çıkıp belbedi. Oşunday sonun koyka töşeni bar jabıl. Hop, ukmuş. Anan tuvaletke girsem, su akpayt. Bir yakta dele bolat eken şunday dep. Kim koydum? Anan daha bir jolu girsem, otura kalsam ele, şar devre su sağıp ketdi. Görse, alda buttun alında bir knopka var ki, oşonu basış gerek ekende. Anan bu anlayı gerçekten ukmuş. Anda platense, boreki, britva, şotka, pasta, büt barı. Barı var. Anan güzgüleri birinci görüşüm. Bir gözgü ukmuş eken, ondaya karasan, murdungdu momday kılıp görsetip edet. Al görse, sakal alçınım eken. Her bir sakal alınmaya kalsın, momday kılıp görsetip eken ukmuş. Hem anda yetişken, oy tan kalıp olsun. Ana şikayet yatağa kaldım öyle, yatağa kalsam, zvonok, telefonu zvonok titip kaldı, ala koysam öyle. Muhammed'sin mi dedi, o dedim, salamdaştık. Men Azamat Altay degen bulam. Amerika'danmın. Atayın geldim. Men toğanın bulam, arka tongduk bulam. Bırak Amerika'da yaşayayım. Hemşiler geldi degen atayın geldim öyle yaşayayım dep. Kırgız bolğon jerde men hareket kılam, gezgip kalınga sağınat eken. Sen aldına düşüyorsun. Restoranga girip biraz süйлöşöl dedi. Bizdi жеткичи Altay bizdi meyizge koyup koygan. KGB bir jerde Moskvadan uşunday rodineni satkan, uşunday предатель, uşunday banditler var. Uşular hareket kılat silerge gezikkenge. Keziksеңер, anda çatak bulat. Alar intervielet, veribavayt etug hareket kılat dep, kap kaydakın ayt, jürögü sürüp koygan. Altay degende ele men jürögüm sol kılay çıktı. Altay bizdi meyizdir at. Ona ne çocuğum, ben sizi tanımayt eken, ben çıkalmayayım dedim. Bildi. Muhammed, korkpayla koy dedi. Eştekedele surabayım. Ben şöyle sağındım Kırgızlardı. Anan ayılda anamdan surayın dedim öyle. Başka iştekem yok. Yok, ben çıkalmayayım dedim. Meğanı vara olmaz, ben gecikpeyim sizge. Ben sizi tanımayt eken dep grubu ettim. İkinci ma zvant etpeyiniz, ben seri gezi kalmayayım dep koydum. Ben çıkılı sırada Cemal'a Mukaş'a ettim oy. Uşuntubuz, barımız biliyoruz. Altay degen barımız jüröbüz çıkıp koyanda. Alev kotanı koy. Seni uğurdagan atkan turbay, de öyle öko meni karamap kaldı. Oy men emne kaladı orada. Bir babay dedi alıp git. Oy barsa barayım ben, barayım. Menem medisinan ait. Akalgan elçigi bilmem. Mendenimde. Yok de öyle kotanı meni kaytarıp kaldı. Joşanda da Altay sırap kaldı. Bolot geldi bir de. Geldi dedim. Bolot da bir şarda konsert berip jüret. Bir yaka geliş gerekti. Oşonu menen sak bolup kaldık. Koku Altay bir jerde ekendi. Tiyoko menden azırabay kaldı. Bassam tursam öyle koku seni uğurdayıp de böyle. Ana ne ertesi hem geçke встречи arjak berjak var şardı görüşetet ukmuş. Anan ertesi konsert. Bizin artistler köp bargan konsertten keyin günüge banket. Banketke girsek üçöbüzü baya bir çoğdor Şvetsiyanı eşitip jiret. Girsek törde bolat oşu Altay degen törde oturup anan tegi Cemal göre koy öyle malum jetekçimiz yok. Tegi Şvetin çoğdoruna ayt, bular menen biz oturalmayız. Dep oturbay çıkıp ketmedik. Çıkıp kettik. Anan şöyle nomura gelse oşuya tamağa şuya alıp gelip tamak berişti. Ana ertemeni erite переводчик bir Kazaşka yerli tın iylep geldi. Cemal'a. Oşol Cankı Altay degen Bolot'tu tan atqıça içirdi deydi. Mas kılıp hazır Bolot mas bolup jatat sezbeydi. Men aytsam ukpay koydu dedi. Anan aşağı Bolot uktap jatkan eken ayda düşteyin oygonu beş algandan çıkırıp
üçөөбүз ортого салып, ошондо биринчи болотты мурун деле баягы саламыбыз бар болчу. Мени менен жакшы, Мамбет ата аба деп эле жакшы болчу. Ошондо катуу тилдеп койдук мен. Катуу тилдедик. Уят деген болуш керек. Эмне бишпек тарак төгөнүп калды. Уят эмес деп бир топ тилдеп койдук. Ошентип коебун, Алтай жок, ошо бойдон кетти да. Кетип калды. Анан ошойдон көрбөй калдык, келдик. Фрунзеге келдик, келсек, эртеси эле мени КГБ чакырат. Баля болду, эмне болуп кетти. Барсам, мени айтты, Мамбет Мегаш, молодец. Вы этому Алтае очень хороший отпор дали, дейт. Эми кайдан билген? Эми жанкы комнатадан эле сүйлөшкөм. Анан тиги экөөбүз эчтеке билбейт. Эми КГБнын ошондо иштегенин билдим да. Мы вам объявляем благодарности за такой ответ, дейт. Деп таң калып калдым. Ошону менен бүттү. Анан кийин баягы Манастын 1000 жылдыгы болбоду. 1000 жылдыкта Алтай оправдать этип, как герой оправдать этип калды. Кайра мактап. Анан кийин бу жака чакырып, атайын чакырып келди. Тоңго барып туугандарын баарын кыдырып, эми ээн атасы мен уккам, ээн атасы туугандары баягы предательтиги болуп кетти деп азабын берип жүрүп эле ээн атасы кайтыс болгон экен. Анан ошо таластан кезигип калдым, баягы боз үйдө отуруп калдык. Чоң отуруп, биринчи ошондо көрдүм. Мындай средний солидный киши экен, жашап калган бир. Анан сразу эле мени тааныды, Мамбет, ошондо чыксаң мени эмне эчтеке деле тууганча сүйлөшүп эле. Ой Алтеке дедим. Биз сизге кезикче биздин жүрөктү түшүрүп койгон КГБ. Ушундай предатель бар, родинасын саткан бар, чыккынчы бар деп биздин мээбизге куюп койгон. Кезиге көрбөй эле аракет кылат кезикеңе. Ошон үчүн анан Алтай айтты, мен ошону түшүндүм дейт. Коркутуп коюп чыкпай койгонун ошону түшүндүм деди. Анан мындай чоң отуруп зыңкыйып эчтеке ооз тийбей койду. Баягы меңже жакшы эле даярдашкан экен. Анда Акаев президент. Ана мен айттым, Азеке, мен кыргыздын тамагын сагынып деле калдым го. Кичине ооз тийип отурбайсың десем, Мамбет, кыргыз болгонум менен денем барлыгы башка болуп калды дейт. Башка болуп калды. Башка турмушка, башка тамак ашка көнүп калды. Азыр көзүм кызыгып араң эле турам. Мындан бирдемесин жеп алсам, анда бүттү. Мен ошо замат ооруп калам деди. Ооруп калганда өзүм азабын тартам. Ошон үчүн айлам жок, чыдап отурам деди. Ошентип отуруп зыңкыйып жакшы, мындай солидный жакшы киши экен. Ошо бойдон кетти да. Анан ошол баягы кийин эми бул өтө умный, акылдуу киши экен да. Болбосо жакы пленге түшүп, тил үйрөнүп, анан ошондой турмуш түшүп, анан жанкы азияттык радиодон ошонун директору болуп иштептир. Ушундай таланттуу киши экен, тилди кадимки үйрөнгөн. Анан ошол кийин уруш бүткөндө ошол татар кийин ошонун китебинде окуп калдым. Өзү поэт, анан жазуучу киши экен. Ушул военный киши болуптур да. Ал да ошо предатель болуп кетип, анан среднеазиатский ушу пленге түшкөндөрдү өзүнчө отряд түзүп против нас болгон экен. Анан ошол жактан жоголду го, өлтүрдү. Ошонун аялы калыптыр, татарка. Анан Алтай ошол аялга үйлөнөт. Үйлөнүп, анан ошо Америкада жашап калат. Анан баягы келгенден кийин да калбай кайра кетти да. Ошол аял менен жашап жүрүп, анан ошол баргандан кийин бир аздан кийин өлдү деп кабар келди. Өлдү деп уктук. Алтай өлдү. Анан тиги аял да кийин өлдү го. Өлдү окшойт. Ошону менен Алтай ошону менен бүттү. Эми бул баягы жаш армияга кеткиче эле тоңдуктар айтат, абдан тың жигит эле дейт.
райком комсомолду иштеп анан мына болуп жүрүп эми ошол тың баягы мээли үчүн болбосо эми ошо Германияда башка жакта тил билбесе тентип өлөт. Бул барлыгын үйрөнүп анан кийин ошо жетекчи болуп укмуштай жашап жүрбөдү. Анан кийин советтесе кийин разбирать этип, оправдать этпеди. Оправдать этип анан чакырып бияка Геревада. Анан калган жок, калбай кетип калган, ошол жакта өлбөдүбү. Вот көрсөк кыргыздардан илгертиден эле чыгат экен да. Ушундай акылдуу, эстүү, мээли кишилер чыгат экен. Ошонун бири менимче ошол Алтай экен да. Алтай. Ошол